Kisah sejarah Sidro pahlawan bak petun agama usai Belanda di kota Blangpidi Jahit bak meperang putra asal Manggeng di Aceh Barat Daya. Dari Manggeng sajan pasukan Yuja tengah malam nebrang Belanda di malam 17 na peringatan sabau pegelaran sebagai kenang juhada. Ke Pampang bukti nyata asrama jamun sabau kenangan lemah tak pandang bekas Belanda. Kisah sejarah Sidro pahlawan bak petun agama usai Belanda di kota Blangpidi Jahit bak meperang putra asal Manggeng di Aceh Barat Daya. Ke Pampang bukti nyata asrama jamun sabau kenangan lemah tak pandang bekas Belanda.